tupu whakalau maari e. Kai tupu e ke resi pia mo iloi ho tau eiki, mo whakamo ui ko sisu kalaisi. O ku whakahai he toi tapu ai tu unga lalahi e wha, i e tupu whakalau maari e mo ui karistiani. Ko tu unga o e pepe vare vare. Ko pepe o ku whakakau kau si o kita, pia ka pao e i kai mao ai mea o kuni fie mao, o italahi au pito mo anga COVID ai uhina. O ku wawe peke mamahi mo meheka, ko ene mo ui o whakawhalala pe he ka kai ke he, ke toko ni ia. O ku ikai lawa ia o toko ni ihataha. O ku inu hua kau pe, ikai lawa ia o kai, mea kai maalohi mo whiwhika. O poto pe ia he tangi ka ikai poto he hiwa. O wheinga ke lea, ka o ku lea tae mahino. Ko whahinga ku kei pepe mo vale whakakarisi ane. O ku fuwhia ma o ke nau tupu le kina, i hono ako ke ilo o itohi tapu. Pea pehe foki, ke o nau wāwha fo itui tui moe o tua, mo hono alo ku sisu kalaisi. Ko tu unga o e whanau. Ko kau karisi ane ni i, o ku nau tupu o a o ki tu unga o e whanau, pea nau ngata aipe. O ku hange o ku lilai mo ui, pea ikai ke nau toi lava, ke hoko hoko atu i he ilo, mo whakato mala, koe uhi ngā pe he koe nā tula pe ia o e whanau. Koe whanau, o ku lahi e nau whai e ngahi mea tai tutonu, meheka, mo tai ofa. Ka pau e waloki ki nau tolu, o ku nau wanga whakamā ata lewa ki nau tolu, o mate pe ki e nau whakakaukau. Ka pau e hoa asi, mo whakaangai ki nau tolu, o ku nau whakawhewheka mo whakalalahi e nau whaikovi. O ku nau manuki mo whakataau ki e nau mātua. O ku nau wawe ki e loto puna, mo e ulu pupula pe pole pole. O ku nau sai ia ke wiki ki nau tolu, pea nau tari lelei honu wiki ki nau tolu, ia feitu upe. O ku nau kumi mo tuli e mea o ku nau fie mau. O ku ke pehe o ku ke ihe tuunga ko e ni? Ko tuunga o e talavou. Ko tupu mei he whanau ke toko taha talavou. Fuulahi mo matua tua o ku whaingata. Ka ihe tuunga ko e ni o ku kamata ke ase mai e whakapotopoto mo mahalohi. Pea malawa ai ke i kuna e ngahala mo ngahi hori kovi ai whiri. O ku iai a ene visone ki he kahau. Pea o ku ni tupu afa i he tui. Loto toa. Ilo mo poto whato hi tapu. Pa ne lawa ai ke matu aki ai haa o eni whanonga, he ahoni pia mo i ka hao. O kune whakatoka ngā ilelei a hono ngahi vai vai anga, mo hono ngahi tō anga. O kune palani ki mua mo mateu teu. O kune tukuange ngahi anga whakatamai ki mo keireka. O kune tupu le kina i e ilo mo i ofai o tua, mo hono alo. Ko tuunga o e tamai. Ko tuunga ko e ni, o ku tupu whakalau maari. O ku malawa noa pe o ku ataa ia ki he toko taha kutoa pe, ka koe toko siik pe o ku nau wha o sia. I he tuunga ko e ni o ku iaia e nonga, mo i fie maari e mawahe i he wā, o toko taha tui pe moe o tua. O kune ilo ilo pau ai nonga ai o tua. O ku fie lahi ia i he ene whanau whakalau maari e. Kua ne ako ia, ke fie maaria i e mea kotoa pe, ta tawa i pepe koe haa e mea au hoko mai. O ku ne ilo ai feitu to tono ku hao me ai, mo mao me iai ai iwi, mo maalohi mo oni. O ku ikai nofo ai pe ia o tata mo aawea he kuhiri, ka o ku ne siofi ai ka hao. O ku ne ilo i mo mahinoi, ko mea kotoa pe o ku nau whengau e aki ki e rei whaka itani ti, i e ene mo ui. O ku ne haka i e mo ui lahi au pito e ahoni, pea e haka i pe ia i he mo ui ka hoko mai.